Bruzatio khaba kamo ko tamabai Bruzatio kluzmo akhe zati ko boha nima khupor nung khnam chuke zibi harpariam brunipa YouTube channel no ko yeta thangbi Phoi kaham joto jati masa kulbung so hano phuyung bayu baik narau angke ha bai jatin bok pandawo thuye muk troi thangmaya kiye ongto nerono miawo chini brom nang chief secretary bai kiye senior citizen lead kheto nerau ari he chithi riak mo bai kiye chung thangye miani thik sui tawo malet makau bombai sui tawo le malai meya boing department ni boing officer bai brini wai brima meeting ong dong thiyo cheni meeting late ongye thik 8:30 ni samoyo singke DC office ni conference hall ong ya mani kiye DC ni chamber o so kiye বরিষ্ঠ নাগরিক বেপাল খেচুনো পর্যটন রিংসে হা রিংসে ইয়া আরো chung buno brom rok kono riha chini bruni kam sui ro angke asamis kam sa ro ke chung songnoi thangye bungno wai singye khakchang moro hambaya paisao ke bru jati manang wo chung buno welcome mo lam chaw somo kot maro saye angke chini kaut ma sanen man somai bai jowo hailakandi district ni senior citizen himba বরিষ্ঠ নাগরিক ro brom nang hokra kam ro po tini tongsui phemo bari bari khen ro no po bru jati manang ni khapang bai kiye khapang khak chong kot maro sao ari hi jotoni samo sambudit kiye chung chini kono to yo lai thanai bharat sadin uya khostin skang chung borak belio greater assam অখণ্ড আসাম হিন্দি ফুন সমিন জিও চংর তংসায়ে ফাইমসে আবু দেখে তংসা ফাইমন নিমসিও যেনি দিনে নিজরা ফখকটি মবাই যেনি মাই মারমা মাই আখেং থমো বারি বারি কিয়ে nthai maktor thakle chini ST status full fledged maya ngose abole breking phi thami hisingke je সময়ে অখণ্ড ভারত ke on thopun সময় le chung bahala asamono tongpayo bose divided rule policy ke ye chuno ST hills and plains ke divide ke ha hathai tonima kongthai bara harung tonima kongthai bara ye chungke bala hathai tonima kongthai bara umo chini proof ke aboni mateyo chungno chin mai marma ke hathai ose mai marma hathai area ose ke chung tongphimo ke baleba ta oke ST plains himba harung tonima kongthai bara bai arung tong bai chin mai marma chung rama ke chung maya tinila singpho abo ST status full fledged maya ongman ta te chin forest right act forest dollar 2006 opo chini effect ha abo ni karono chini ha mai marpho maya ha chini abo dekhiye Hailakandi district ole totaling tini lasing apa maha chung maya ko bose chini kasar bai Sri Bhumi ole 65% already are ole ST status nim singa no hapo mai bai ha bose chini Hailakandi district o tini lasing at mang maya untong samaiya 2008 in singa 2022 jora totaling chin bok panda ole bora ole illegal chuna notice ria u chuna bora gorai firaya chuna tingriya te u nara ole bora ole chin mai markroi mangme forest enforcement area to abo dekhiye chono hi o arong bo ye bom thai mano mai nan pandawo ton bartaman GC jeni bram nang ni sarke bareji gautam bong sak thai mo bai khiye chini 2023 ni last odige o khesingke chini unsurveyed village himba enforcement area na surveyed village hote biatman notification jari kya abu dekhe khepaiye chini already 8/12/2023 o singke SDLCO chini 686 jonama already chini generally 7 biga ke chungmai marma ongha arang bo ye nara pho phaiding he chung abo meeting a chung tung sing phayo chung khru tham bram nang ronal pha bram nang khasirang pha angke ha abo dekhe tong sing phun ni samoyo nara no 7 biga ke jotono hari peinai consideration o bose nara NGO sonai song tham nang bruni NGO ro boro bon sandia ni nang nai ari he khopati chuno sa ke chung apo bro no sar o sarar ke ba beke rulo photong phini chung phobre ki bon sain bari phimaini angke nraule bo haro sarbe kepi molem po kepi mi on the spot othang verification ro kepi measurement kepi molem po kepi mi
Engko chungle forest right committee le banau pai phi ha forest right committee phong ko chungle kya pa sipia jeni total 18 khan village unsurveyed village nimsing surveyed village oklai singri paiye jeni already 12 khan parale already forest right committee phono khapai ha angke principal secretary onching proof ongya no aron chino phai ha abo dikhe ta chung bo forest right committee nimsing pho ma pho khupo maya ong tom boye jongle bo ba bekyang phi ha hinse chune naw na se ma sung phim so ha engke bonsai rila riat marole chune rin no maya no no ar hi ma chung ar hing ke bra phono abono SDLC ni DLC obra refer khi ha abono ke DLC a chole ne po sen ke bodi khi ha je chono so ha bre bre ke lai met mami abo DLC a cho ya khosnis kan te dei salo ke loge chung DC no thai chithiri ha memorandum ri ha sarmia o je SDLC o chungno je sa mora chungno hi mora le illegal ke chune ma tong bre ke mi hin sing ke bra office o a cho ye survey ke mo land measurement ke mo inke aboni sa ko generally 7 biga ke umpiye chungno bon sai ri nei nang na hi mon ma panda chune sar abole legal ke ma to ya rambe nong boni sa ko no hasto kep khedi nong boni sa ka nais nandi habala di ar hi bono chung memorandum re ke bo phono loge abo satak sohanim sinyo order ha dio phono forest department no on the spot othai verification ke survey khedi ar hi guideline ni mate khedi hi asingke brau survey no ma ke ha survey ke thang ye puila mayapur parawo ke o mayapur le complete no ha ben pai karai pul mara ke ha rai pul mara o ada sada prai 25-30 পরিবার সঙ্গ অংখনা ত্রেবাদ বাকিলে কেহান পকে ইয়া আবিন পাইকে দামসরা বাইসে হা দামসরা ফা সুই সাত গর খেয়া GPS লাগাই হা মেজারমেন্ট খেয়া আবন পাইকে তেলে কাঞ্চিলারও থাঙে ননি নো থামদে খেবি আখসি পাইছে থা পেন্ডিং খেতি নিন লাসিং ফা মা পকে ইয়া আবো দেখি খেতে ও আবো কৌরব ফনো মিয়া ও সাবি হা kebo forest right act implementation ungya ha koin bak pandawo government ni joto gula facility phaimo ta on jorawo je mai marma jemon PMAY pho ha tre jater jat matini fishery scheme ha jater jat ma je pho ha bai kungnai ma abode ke scheme ha singke chongle ma pho tin la sing pho maiya ko arong bai fundamental rights maulik adhikar chiya ruti kopra mokan men chiya mai cho ma cho se chun chama to bo se tren no tan ma tin cha ne ma jater jat man chin mai mar male tin la sin chune bon chi to se ong tu sar aram ba ye bone kaut man tu ye enung dai di phopre haba la ye chono pho bo je facility mai mar mar mai ne pan da bo dai di dori ye khiri mai mi sin ke bari ke chon jo to pho khakm ke ma to ano hima ma kau thero chung ya siarung ya pho saru o ke aboni প্রত্যুত্তর বা বুঙার খে কেনে কে সুনা হিমলে বিশেষ মহাপাসানাং ya আর হি পিপো বুং মহাসানা মহাসিংকে বন এম থাইমাও বুং হাই লেভেল ni forest department ni officer head of officer awai bung achuk lainai aro guwahati ase ang salainai ar hi bung saye ke aboni loge yo chung chini supporting document chini backing document 13 December 2005 ni misinyo je proof as per guideline 13 rule ni mateo je chung 11 khan document jomari mo diofo BDO officer disin thiya je jomari mo ma ke sub division welfare officer jomari mo ma abo buim chongnang mo bono pho bini khapang mo pho bu pho siye to nen pandawo chin ba abo ba gode go the phia boso lai pe than ma wo SDLCO pen pasong pa ye DLCO pending ung toman siya tini jara pa bung supporting document kroi topography map nang aboro hui tinyo satellite bai ke buak mo photo raw chung sain tinyo abo suk phaira thomang hi chung la so ding ri timo abo chin document valid de na invalid thamo de na thaya de abo no pho nchi so ye nai nen pandawo abo buino pho bono ya pai khono chung mya hoi ha arang bai bung abo ni sa ko habala nai bung nun chung lai nai ari bung sao arang baya su saya no mya ole meeting le pai no tha ke chung siarung ya himpo je chung no sa nai ye khapang wo chung mai ye thang le bo sa jara wo no chun sa cha phak ro pha sa no phai le ja arang bai khak cha ha jotono